Haka arpuway terik mentau benai risau Hajar Arpuar, Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jela uba Bantidor Lengdo, ula ai kublei ka kong Margaret Pathau, kabala job ya katak maksiar haka lumpung yakun Master Women's 60 kg left hand category jongka 43rd World Arm Wrestling Championship kabala longha Antalya Turkey. Uba Bantidor ula ai kublei ru ya ka samlai Angel Mary Melim umlong khuds iem nakasnong umlengka kabala job ya katak marnong haka ni kaju kerdan yakun kti bat ya uba Alexander Lengdo narilom jantia uba don jingduna hagi de kotmet Henry ubala job ya katak marnong haka kerdan standing men 80 kg hearing impaired. Nakaliang kajongang sngoban pampaw gi so komen hadin mga yo ikani ka khubor kaba napadeng ki nongilit simbenta siya ka South Hulai mo arm wrestling championship ka balong hapo Turkey napadeng kitay i kong Margaret Pathau iblayo ka gold medal but kumju i weipat i kong Angel Mary Milliam umlong iblayo ka bronze medal but kaba sungukamen bau Alexander Lingdo ubadon napadeng ki jung duna dukatman bamyo sngo bamla ban keren uyo ka bronze medal kani kalong ka ba ngapun paw yi jing so komen namar ngi nakaliang ka sports department ngila ban yarap yiki na ka benta kani ka jingile simbenta henry ka jing yarap jongi ban aimen sim yiki shoban lek bangila ikendu bangila pha ya ka khubor kitbok kitwiang bat mentang yo khubor so komen bakila yo medal naga benta ke state bat naga benta ke India hi nomor kili represent ni ke India henry ka di ke burompat ya ke state ke jongi ke bakini kilawan ra ke medal kani kalong ke ke bana kaliang junga pen pau jing dokumen naga benta ke sports department da benata ke government bat na dokumen sports minister bangi i bakini ke bro kilong shisha ki jing trang bagi jing kwa jungi banginang ra ke nam ke burom kam hak kami leka itu do kaliang department kandam nem kacing konkret lasi bang dan kata kacing so perkeburan ini igini gilayut ki atlet ki balawan rak buram yang celah kata te kadai ka ba hakmat do kanum la ban laj bat nginum la ban ong ba klem pen buram pen kum ke buram ya kini ki nong ilaka ki balawan rak syai ka nam buram bat ikatangin sapen kre nakaliang jongka state nakaliang jongka department jongi kamtam nakaliang sport department bakumnu bangin welcome miki kindalawan pai bangin pelongi kenja program kalom kenja facilitation program nakabenta jongki on the kila position ni